I am blossoming in abundance. Meaning to go down everywhere I go. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. A power bubuano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and who say yes, I'm part this will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't put in the fenina. Yan dano. Ya poama baby, ebia no ni adaje, ebia wa manone o wa control, o prefia yes ye we ato because unyi will be a near. Oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire ho asem bible so djuma ye ni bia na katua asem e moduma ye nim fifire we wona wona senti no wo for me am ko gina ho bia ye si dan ehwe hu se ye the blog papa dey cement akodan sebe ya woto a unu wonder there are a lot of estate okoto a enche ne nsu aminu ato okoto a enche na enwo apurugu ade de ye gina ehese enyem na ekoto te amode ni wom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o wo Ghana o pe prota dayi prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu ntinye free home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa chiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya na wo brane mo bia bon so da form afenso wato plot ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogini di wodi skamba gusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ena hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders on your e bi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina egu cars ni ye dia kugu plot ni so afi wa po bi a wo gidi di se o ma yese egu so keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho aboku pa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because ene ni papa ehun enna ni anu nko ne ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma fie ni bi efe nso wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama open dan han semi room self contain dobro de dan bi a open bi a na be si eye home estate for so ye be di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra ba di wani brefie be bosese brefie be transas brefie e be han dan na wo be ye hia the number de gu ase no krase munti ya hanu se obi edi nsawoso obi edi ni dwuma wa ha ye jama sase pa manso na ho ye man dan pa amodin gum ye man blog papa se bismet akum usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba Uniadofo aha eyeba heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eyeba heba center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a boni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe
enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobɔ ntokro anase echim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enumpe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba ndompe banka se enka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo ndompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nketinkiti bia na se gregro na cartilage a esi endompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya sonkwa betene mfise ndompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hot ne nsem a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se haw abetena ndompe nim ba ndompe se enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase ya tena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udu tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udu asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udu ho pe wo so o hwehwe ba ye be chontu free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so ya foforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu uduru ho a wo so pe bia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena foforo esan wo ho nti baby bia Ghana fa na wo bia no de aka kire on se fa wo nompem hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unanti so enyeye wo spinal cord kaseti ti uno minia echia anase ejo asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnwuma ubekoto so akwa mu ade ye adwuma eno na ma yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompe ne aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobom ya ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua chamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasem tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye wo na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma odifo ene odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba me tabo ni din ono ene na mebe mu akọ na akotie na numa asem sima pe na wo hunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kro hawo ohwe abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo oni bie abana basa so na eni gise ma wom ni se o yare na aba na kache a ono ama baabi a wo beda na wama wodiane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buraje ne ntiase so koso na wo pepere bia kompai body a ejapekrum ene ewose woko adiji se bewom ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo tena num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiyemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfancha pa me de medwuma media ne se me nyame som ne me sofudie nyina me se me hwe nyanka nisia mobwo wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se
Obama na say one ka say mu problem na be dey e be solve jidie ni mu a unso kristo ni tase obi o dey ko wo jidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hwewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me so de beda enye achinyi bomode aba na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese me number wo hwe me kira kwa de nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese amen. It's a beautiful Thursday morning. Yenchecha mungina never wakoba and famo and my home TV kowajume so if it's a breya ekosise noche ebebo. Yet not say a home TV studios higher they bro. Na mamenka say ye bedo body and as if it's a dada no oyen century wamana domino asumino me so I never said and I said that ye demand or say I'll bring you now oye na na doye ewo home my meaning say jidini be argument to say amen if you say enye ahode enye sika enye position be crying nemuno na daroma me dey Diane edu hene. Let me tell you, so the show is brought to us by courtesy ba herbal center ba achemfo ba enompe ba enkase ba o say sebie son sebie nyado enya we bia etiti ono fa bedano ujonku ye oya wo chika say bu pain sebie son sebie nyado wotimu se wonante na o checha oni nyina enkase mu na edudu o say bomodin na fa bedano no de nedru ebeka ama sebi onya ayarsa o say epilepsy na gigi o eba na say pressure na hawo diabetes infection sahodo gonorrhea syphilis candida me ba cho o say fa nyina bedano ewo atonso agogo ayarsa bia na chi na sebi son onfa nedru emfa enka o de ntia na emede se meka so onfa nedru enka o ene say o say ahaban kasa o tena bebom ne senti nyarwa nyina ebedwane o chichi any benche mu na wo ba o say enwene baby a obeda ho if you say all female ward or a male ward VIP ward and a special ward o person what sense wapomo boni kan say massage obey ediama o physio ho o dia na say obotwi na wadru atonso agugu ayare sabe na chi obeboa sanso na kopiemo ewo area 4 magazine sunyana bonteno so a obe ho no lashibi committee 16 bawo city tema bonteno so obuto ho enti and say oh a inquiry and impotema obeko a tema community 16 Bawa City na waya omwa anopai waso ya secretary e de djumede April yan fast dama home estate and block factory Bishop Wofalumba the nation's uncle edumontentamai one must say o ma waso to say e ba no asase honsem adansi honsem blocks honsema ni nyina no fa bedan wo na wonom enya womwa ope 2-bedroom apartment ope 3-bedroom apartment ope 4 plot half plot what have you ni nyina na say wodi ebedan a home estate and block factory na wonom adomo mesawada wonom se omo nhyehyɛ payment plan enti sebie nyaado evia na osika enso say wodi beto asase anase sebie osika no enso anase enu asase no eboa wodi anase oni omo ebekwa akodi nkitawde won be ma the plan one best spread the amount about a month or 2 or 3 and of course you're free to go ubinya wasase na won so wesi dampom you know be edi esiso sa pepepe one me cha kwan ewo eye Atenga Junction Kumasi Ahojo Atenga Junction one any home TV and I say Kowo TV and ewo dan ba kum wodi anase obidru ha one ebe ye wo emwa odi for na ye boa ewo jape krum baba ye chiao na ya service say wompo mo eti say baba mi say erade adom waje me so say me ho ye e chiao papa o say wodi hye bia na adwun mo eka no eni normal basa eni normal nsisi so wa wotum nse sebi dobedi eye den esemo browa enyanka ekrafo
fa won mu nyina ekoda no odifo nana yeboa ewo jape krom na obewadom oso didi a obema sankofo nyina bi na won mo so adi sebi wodi hye na adwemu kan no oso wode ne ba na kachia eno nsoso no owadro bi horma ode beso no ode bi guna pampem na hona bo nse ebeti akọ ama se won so ukodwa se kodi dwuma wotimi enya akomapa anase enigye ededi upa efise se efie wo sankofo bi ewo ho a wotimi hu se wokwa na wadwene baako ewo wachi wodwene wo mo ho mede hye waka obi no magua na mede hye sebie son watichen ana anase den the sentinel du kwan se wo ma yade no eginsemu ansana wode sanipa no akoda no wodi for na yeboa ewo chape krom tutumrika nako and I say the numbers no go screen so you pick it up and then you talk to odifo na wayewo emwa style bia ebi amape wenum ne aboafa wonom asoya sen ema ye dijumedie ebro yeshimi live on Facebook Koowaa TV GH, we are live on YouTube Koowaa TV, Samdako's initiative Samdako's TV, we are also live there. What do you say obe subscribe to your channel no sene be ya yaba live once obenye bi ahwe na wa recommend ama fofo say the old account has been hacked and see so Koowaa TV GH esoso and subscribe na share for my Mr. share why say owoswa na afofo so ensa aka one more day. Wow, I said I remember the nation's uncle Akwaba, mama radio man and so international Bible reader and so Akwaba no ma men show in crying to na fe no yenkoyene as the PSA and comma CJ fashions come see me come for my outfit today. I think I like it, yeah. And so also no ope ataripa ashe akwa event bia fakodan eye CJ fashions come see me come ora kwame asamwa and the team say offer one more it was 0268505021 ope say of oklodio all types of fabric or the matter diamond ama onso utrimo ayo de 0268505021 ope say okona kacho me come ashfm junction ho ena ne billboard no esi opposite Odani Sport Lens Wrap ena afi Vanyo Pub. So go there now. Me question some me dey am one pay and say are you accommodating? But say accommodating. How do you accommodate people in your life? Say na we see a jinkrofo efa obi onoma na kudie nyefe won't mean ni agro enche obi onoma oni di agro within about a month or two won't say 7 years so we kakra bi de besi montema won't say na wasesa su obi onoma say we oni di agro ne ade a cha won kan no na so di obeye no wa wotimu say nipa we die sebio na kudie enyefe me pa cho enipa bia ewusu enipa bia ne sere nyame ebo no enipa bia ene sebi senia osi efa eye na ade ena no pay maybe say akosa no maka sebi eye hu senia enkrofo esitie no say senipa we dey say not enti say na mesi ene no ananti say na mesi ene na ediago so wo sade na and as we study Sardiana, you will be able to accommodate them the way they are. What I say, once nipa way the unpaving, nipa way oya here, and to sebio debiano, one was oya here. I dare sebia son sebia nyado, ebe boamani who Sardia. That's exactly what you should do. But to be on ma. When we say adie we in a how adie we na sebi we ya ompe na odidu ebasana you can't accommodate those people they be albenya from so ewo mo ho and I be cry no say and o chere no study them, know how they are, and then you will be able to accommodate them with me any on na once sebi nipa wen chere na ne buofu enti dey na won say we ye eni kwa say we ya dia sebi son sebi nyado ebe hye na bufo, and by doing so you'll be able to accommodate them, you'll be able to live with them, you'll be able to play with them. Once nipa we okasa sebi son ne kasa was so what would you do? O kasa no ma wo dey na bofom to won say wo form no or cause so other man because I'm from Kakra. You see, when you know how to handle them, you'll be able to accommodate them.
You understand? So know how to accommodate people. Study no, so, buy, and then you know how to live with them. But once studying a panel, send you sit here, sebi a song, sebi nyado, you won't be able to accommodate them. So learn this, learn the two, and let's learn to accommodate each other. Of at here, you beg me say, "Ako, I take it to away, naka," and say the old home more than pa, and say the who say yes, it is working. And offer has studied me when who send me city and some person they be a best side na a be must save you matter you understand, and I love him for that. And so anytime be am person ma etifaso no ma kasa Bishop prompts me about this. You understand? Learn how to accommodate people, study them, and then of course you'll be able to live with them. Hi, darling. You look beautiful. You look beautiful. I love your tie. I love your white shirt. I love this. The down. And I love a channel. Akaba. ACJ fashions. Oh really? Oh, when your baby ama. Well, can I someone patch you be my offer? Simple and accurate. Very simple. I love it. Yeah. Thank you. I young good point. You need to be a danda or jeda and mereno share. With the medium Mishro, I'm a crania gift set. Omoni edini sabit after give me the baby pan who be say han me hwede yeah and na me kura me da fie na me so me TV na me TV stations no do no be say anopadu na tumi nya nipa ni bi na bie kotu no mo basa na say inshira urade dia na me inshira wo when say credit friends urade mo musika mo ya anyo mo ya da na ya na urade inshira no inshira radio man so mame bana mbetum sa na me kra ni age mbetum sa na me ni age ani adwuma mpani mfo nyina ko bana ma na yem hihia ante na yan ama ma yede hu na mu radio sa ambula na ba sa fe fa dan asema wo kan na yede kakra beto so papa fa kakra so accommodation die hu hia bo hu ayisi welcome nipa se beta frate o heaven kokora ho be yede sa bia me ka se nipa ntine nyame bebu nipa ate sa so hu nipa ya ese wo point brand heaven no wadru ha no yeah ntina se Kristo ka sabi Kristo sum nyina na yedi kan a se do awrade onyankopon akoma ne wadru nyina mu na do yonko se so to me treat you yonko ya I hope say heaven there you are good to go the best really pass yam force nsia saade no nipa mbeso osua nipa su ono bese se de nisu ba te na accept ne sa ba ne awode te ne awode sesa sa na nipa su akwakoye but mu se ba bi yetete wona awode de woni gye won so ho no ye ne life ba no olu ani fia watim no obi ni obi atobi mo obi sa na ye de tete no no obi so ho a obi ka fun chi obi anya ne ya on so de fun ne yi na no kuro national anthem no so say ni ba ko free ni kuro mba kuro bia wo fie ye ni atem on so fie ye ka fun de so mu nyina na musua se o ye se dia wa ko ni fie we so ye se dia wa ba ni fie ngunu ne sa e ma relationship e ma ware e ma adwuma ye e ko na nim e ma bibia ye boko the best say obi yare no e obi e dia no oduro the best say ye hu sa de ni na ye hu se de besi ni nipa nam na hu nipa ni sinto so wi ana waboa no hu nipa opebu fam dan ni nya chinye sani bana ni je chinye kitu ana wa na kuma hand hu se de bia no so ba ku bi no anu wa yi sa na mte bozi ma yi hu ma firi wo se ba ya enkoko so ba bia yeah obi su ni onim se nipa ne bufu pa no apre obi se wo dem ko ha ne obeye na che se wo pese nipa no se ni ositie that's bad ko esa na se wa amwa nipa na se bi one ne nam me ne madam fu media gro right here kwa ma che me se o hwe me na onyahu se matia fa so wo se misro na ne champo men kan ho it's what me ni it's ya kana nam se ade na ne champo me pa cho fafa ho enko ho misro ho de mempe efi na aye misro o se manka se manka wo ya tia fa so na she knows me and I love her yeah radio ma kwaba sa pepe nense yaba and also ye yaba
sense obi ana baby o sa ware oba ni free baby nko me ni free baby sa this mbe hiem say mo betina down there kuma enne man ye tin obi ani ni su yes be an environment ye tin on the open but obi urogu a wontam so ya me do rogu a me betu baabi ye fie se ye fan kuku mu ho ma de enche ma me ade ode titi no no na me ababa wa bi tena e kakro betina me enche de bia no pese odidi a odi kuku no gu a ma ade eche e na me se na enwo boss ni ma o enche ye didi a chena no pa na ma ro na me se abede entumi mfe ngwanti de bia no ohun de ma ha wadwen ohun de me kyerem ho but me ma me amfasa antitie enti wantimi ne me antena yes sing no one quick na free de tie bia na ma me sa wode tie o timfa kuku ngo na okra wo na aha akaye ho enti esu ni bi no no sa steady wukunu ya ne hu de o pe na fe wa ya ma no bani sa emma ntokwaba obi akokoma so sa se de o fe ke mi se o mi redi akasa ba ne kokomba ti e wo se ba akoye de e ba form se so nyoni so shi sa pepepe so shi ensan friends so shi ko jare o se di nyuro na e de e wora sa se ba akoba sra e wo se ba akoba fo ye steady e mo na ye tumi akodo beautiful and I know say also you learn to study whoever that is close to you. It could be your husband, it could be your wife, it could be your friend, your boss, your worker, what have you, and then you know how your worker is, and then you learn to accommodate him or her na abwa we adwumemu a ohwese ne awakra we ni suban city ohwese na boss my city, and then of course you learn how to deal with him or her, and you know that system ebe fantastic. Eddie am my first story making headlines on today's Koowaa show, and I say Pentecost of Phobia he's on the run like who adwane yehwendende ede na ma osofu adwane a abeto dwa say wakofefe akrabia wenya 14 years old. Next video no na yomra. Eya was so far who do na so far who do mo pe ni kwata fun ye se ade asofia ye de asonembra ndi o mo de ne tena fe e ma fe mi ni o so mo to no mo de to ma yiti mi zento ko we ma ye ma ya hwefo nyina aso eteye ya be to gani se for so far we ye area head pastor e wa sen adembra security that is ho and so far we dis aboni wo se na fe so for ni di any ebeneza obo ade one na wo chem se baby me no ka say even that ma elder Emmanuel Tachuno o ma se wo ma bo nothing e ma ne mben asole property ne so e ma no kran pon ka se oye elder opini ko tasafu mu even kra no aso no kra no wo ba tine tine kula na emomu no wo mo hwe kwan se no kunsu mo e mla aka no ni bedi me no ka say the abeto for ne say afi to su divisional police command wo mo sa se but ya so funi wo bia da no bia no o mo ba be hwehwe no se ne be ya wo mtumi e de no akam na kwan so wo ma wo mo tena se ka ne ho e say akora we di se di nan so akose no ase le fuo akanso akoma no duro e ma koda de bia woda e din wo bia woni mu bia no embla no e na wo ti a atem chemu dina me se papa bia wo ye elder Pentecost elder e wo asin ebieni adwade e wo asin sa atmetum wo fisi ma temu ni din ene elder Emmanuel Tachu na papa yi wonne ne hokafo ene ne ma ene tie na ne hokafo ni ya ba kuma wodi ansie dunan ono so wo hobi sa na fi Africa kadebe yim nyina no elder Emmanuel Tachu e dia kodai ayese na yere a wo to so minu ena wone ne tase no ne da na chese na ensu aka ponchiri ma na tiwo e ma kwada no we pia ama opia ye no akoba ne se etie ma ye hu etire mpono na chese nyisu kra mponso atakoba eni papa ku mieni bi ni pinfa hugo bi ye se o we die kra kitwa bia ye se hana ye hwe na se mi ye nkata so boko na nso ehwe se na kwada na ni pra no na emu adin ni ka so mbemba ya sabia enu na nam so asemi tene nya nsɛnkyerɛfoɔ ye ko fi afi enhwehwemu ne beto dwa sɛ
papa ebra wonyin sen akoda kumei wo bra mpende bre wasen ni na de wie no na wo man sika fa se ni stay Ghana se won fa nkonko yingu na akoda no okọ ya ko wo kwakoye ne agbeto jafe na nyin se ne chomeye be sum enum di konsia papa ya sum ho e dance no mu wo san so kopɛ ahaban noa no kopɛ na ahaban no ho nye na wo sa akoda ndem man na ndi akoda yi akoda we di eye osom dinche du nai na to wani sen eye osom ensia na fei na wo ko sha boss na emua ye den na fe do mane betu sin Francis ayare sabia afedie na chefe nya dia so fo betumi edi ntro na esen epieye and the pieye pe na die. Wow, so sad of a news. They have told ya, no. Pentecostal phobia would defile a year abofra when you finish do not. The nation's uncle, a very pathetic. I didn't ever must stop for 7 years old. Nakona could do that level. You mean, wow. Yes, often the way Jimmy Moore or condo to me cover. Wow, with a fraction Kakura, we cried away Eda. Kakura will be to me, I won't know. Which me catches when some baby I was a crowd bit my own day. Yana give me come. They are so far. We are seeing to me say accident. Yes, oh no baby in age meet and a corner. Sorry, no one and a quackoda. No, not to say yet in your pet. I be money. I won't pay dear. Yana said you are with Jimmy Aberson and Grana also so. Now I call Fasadi and Deba. Maybe I'm a Pentecost and Penny for Binum and bet your mocha. Now I have been almost ye. Satinasi, Casafa, so for no be young partner because I won't ship Pentecost, matter this new woman. Yana ni pakron we me bufuti ni pe bi o kansa first Pentecost aye nim first Roma ye nim first nya no na ye hunu yeah absolutely yeah omo akura gitum sa nya no na ye hunu ne mo bibiri sesa o aposu koje ni na mo ne wa mo pen so a udim so mo pe bibi aye so di ase nya ne na maburu na be fra bibirebe na uko school ye say aye asoli school okwa na wo be bia o level du ansani ayo pastor wo level du ani ayo elder na nipa ni nim die Kristo sum onuru ho o di ase awon hyesuo mu onuru ho na young boy abe ne pastor no wo akono de ne besie that's the reason why obi nim no obofo mu nyina abe ya asofo ebi to because aye ni age a wo na kono mu na awurade afre no o di ase na sa na ono afre akon do se obe nyame adwuma ye say nipa we ko wura mu ohia ne a se be oba wi ase won fa bi da no ma be gu ne nas no mo wo no ofisi onya wo kan be yi a ofisi de no be ye o di ase na se edi nyame ne betu o mo ka mo nka da so wa fefi akura no on fefi o fa no wow fefi bia na sa akura na nyinsam na anya so mo ko yagu ene owo na ebe mo ko pie hospital nka Pentecost for be kata so branch o nko be kata so buza se every so starting ni akura ne da ya independent bi hunda e bia na mo hunda akura ti manyim 6 months di hu nko so mo hunda okay dia na mo no mtu fa hundi a afedi wo hunu so obi ahundi o so mo na duro no na so ma try so wo se be so wo o ma try aka na boko se tuo betwa so dia sem na se tutie amane bo mo ba o mo so obi o mo ya da tena ni mu bibia oyi wa di bia ba da tena se asogo amana sogo ani enim se akura ne nyem yeah da akura na bo na ne show mo ho na mo wi o mo ho na mo fa ni solution 6 months akura 14 years at man 6 months na elder na na da yan trust me and ask me this question say di maame na hu from 1 month to 3 months about 20 years yeah akura su abedane attitude bi obekom o maame hu ohun ya akura ne kai o man go ba mane o go ba mane hyehyɛ ebe no mo ye awufo bi adan yakohwifo se ne besa no ohun so anyem peye ni kokofuo wọ́n máa kọ́ transport yẹn ní ẹ̀dá aka ukè ní yẹn kẹ́ ní fìyè pẹ̀ 4,000 bra pẹ̀ 5,000 bra ní àjẹ́ ní ọmọ ní nsẹ̀ ní nsẹ̀ ní ka ho ẹ̀nà ní nsẹ̀ náà ọ̀nso máa nà dúró kọ́ ẹ̀nu bẹ̀ pìyẹ mu diẹ bẹ́ sẹ́ náà sẹ́m kura ọkọ máa nà dúró àwọn owó no afẹ́ ní ọmọ dì mí ká kọ́ hospital náà dọ́kítà fọ́ bẹ́ẹ̀ mu ntí náà pìyẹ sẹ́yì. Absolutely. Because in age ní nìyí wọ́n á nà nyẹ́ mu wọ́ ọkọ fọ́ bá dọ́kítà ní ọ̀nkẹ́ náà nù ọkọ sá wọ́n nyina adé aba. James chapter 1. James chapter 1. Verse 13 says. Boni fiti asiye den. Eni esu aba. Boni bi ani fiti asiye ne so aba eba.
na so obi hwa say so obi hwa e ma ne nka se na won ka se onyankopon na asom ya hwe efiri se boni bi ntimi nso nyankopon hwe no no awurade nyankopon so nso obi ahwe na so obi hwa na ye onipa koro wakono jeje wo na dada wo no na aso wa hwe na sa akono nyinsan ya boni na ewo na sa boni wie nyina ewo wow powerful message very obi anso obi ahwe etia me bonyame asem bonyame asem se matro na obi nso me hwe me hwe nsa na nam de sie ebi nso na nka wo obi anso me hwe aisha makono if I decide to myself say I will not go there and someone cannot walk to my house and me bia me minimum fam okay what you asem na say di yan na ya na e kon to bibi na wie ba bia ye kokko wie Ede mu awoto na asole megu na asie so wawale wonwale ho de o ma na nso ntimi na asole megu na asie wanti man select oyire ne ba na ne yire ne ba oh ntutu ah de na ba wale oh you see no at and do we no hu se ni kunu kwa ni guasie ma no in the name of Christ sumti oye eda ye beka se na o matena ho a ene ye nye ne mfiri wo na asomdie mra nyame na atua ne ka no we de bia me ka bisu ti ade ni osuro ja na de ja wo ne begu ne hu fi on kasa wo but rather obegu hu fi obeye ne kokom no expose you nipam that's the what Jesus told David kokin kama me e ka che David was it said the second Samuel said you offer Uri ayire no wo de oya ne kokom ami awurade de me pida wo second Samuel 12 wose na wo de na hintayem na wo ye no na me de e da wo de wonwe no wahintayem Pentecost da wonwe no wahintayem na me asafo awurade a wo som me ne de medi asem me wo Israel nyina nim awiakete me asafo awurade de medi asem wo nyina wo Ghana ko awiakete second Samuel 12 okay ko kinkan wo peti na me peti second Samuel 12 ayan de ko wo ye this year wo wi akwa na wo wi this year okay na me asafo awurade ade me din na ye eda ne de medi asem wo Ghana fo nyina nim awiakete ana awurade ade ye nyina no pakete ye nya bi okay enso wo wi na obi ani wo bi o oni so de sie Kristo se me de minim kokko mu asem ntu de o ye sie na me de me ye ni nipa nyina ni mam ye hu se wajimi wo ye me eda jimi fo eno wa ye ne saade amaye na me do ba de ase so ogu na nim ase wo hu eda wo ni tire no ogu na nim ase se maya ne donso to obupe age mate on se Kristo so mo am hu wia na fe de adana mo sabe bone fosam kokom wo de asem na ase on se ni si obu na gawale due ko boy ramane na wale due na nko di bone fosam wo tira wani mu che because kwan afaso sanko no no so ya ado za to ba ko mo pe de nu anya ntino imfaso bi wa bi a wonso o child sister na wa ado za to mo bom ko makom ba bi create time out ready nyina lai na me ne betua ne ka na afa nkura o mo ya nkura bonus ye ntu o mo fo kakra over to mo fo akwabi on my obeye ne ho achiro 14 years no the first nana papa ne die obo ma me na mane obo amane ana nka tete sa de we wu mu akura si so odre no fo na so ne so bone obe ka chere ma me akura obe twu woli so na wo hia no be ka chere ma so bone mu ade a wa kyerem so ye mi se ntina me ye ne sa nka tete unya age mate kura no wo se o pa da yan ubo ye di huru aso no wakum mo ne pa sa no ko jana sifi no mbo wan sa kwan nani pa ni mudie bi fa ne ma we nyina ho badan ya na nkura ba iPhone ti akura ke 12 years nko twempuna wo be hia 12 years okura fo 30 million wan de ma no e bi na wie no ansa no hoda ne phone di ama no omtimije asam ne ba na abantia sa na nkura na bra boaye obata bitimi ware okowade wo ne baba ako no mo nim so afa be ma no ne nete no agya ne ba na ode ne ba ware ye no e de da mani kunu ona no ne kunu duane ona tu ne kunu mpa so ona ne se won namba ma ye nim na atade e hye no a ode ba ne namba ma na nim a na ne yere kura ntimi siesie ne ho saa na se amana advantage na ma we kowini a ne be happy ano no oba de o ware a e wo so timi de won sa ye aduane ma wo kunu di
or some panu kunda so dear. So I said, yeah, I will try some of the tour. Now, ya kono because you're too very done here, that's all. Do some of the man got to then I any as the sun and Tadima, what one. We are in the better. That's all my master got Tumpana, say, you know, you a house help next to Tumpana. Does it mean, say, it was a bear malon, so no, I cannot me sorry to that extent. And I want to mention Brandon is a boy, I'm an echo out in when if you know, Kunika, you shall bear man up like ah, she have in Temwa. Ebinyo down. Ebinye meda. Forget be man so you be more forget. Na say o si o we dia the way so mi hia ne ntemwa ebinyo ho. Saa den so start ba pe na akono oba. One can't ne so nua ne yakora bone pe you ignore your wife and then go for that. Wo just ye wiase abrabo. Ni nipa hia nyina na ya ho oden so a kanya ne kurukura mpofo bi ne ne omo pe. Okay. Wo just obi timi hia oba bi no timi say so akokoduro ko di gin ni ma se ne pe wontimi it is okofani a wan hyedan pe bia sa na okohia sa nipa na okoye wadamfo okoye unua wan kantim oba tia fa ho nso dia soso wo dia se na edia na sa na ma nia ye ncheke mfa mwa ye ho okay it just say kizo sumo ya sum na ye mwa ye ho si atutwa kunkuni kunekura na ye se ebedi awurade asem so ye betima di so kwade ye de ye wanya oda no nim se definitely awurade mpe sure wo dia se du so mfa nya obi eno ani kristo sumo bibia nka ho special bia ebibai na didi amin to say make asasre pa it is a come to dan was say munu say sra dan yan nsiri nyina say e come na de no timetima bo ana me mo ana me sa hye na bubu a enye kristo sumo no eye jimisem na me ye no okay wo ti asem na say unu obi di djuma o de bia di djuma no utumi ye o kama mpaboa mu se tetiapo o se di pan de anya na wasa de sere no mi wazu wo bebre kuo enye kristo sumpa da wase bia be you de ni bia bre ni pa no onye o ti ase edu ti sa anya ma nyina ase no ane twa konkure dan na aso awurade se me bo nipa afa mi ti onipa mu o se na me nsam so tini mu so we da we na sa me ti mu dada okay ndu ya de na nya wo mu sa de na wo ye no enye je de ekodo yi wo mu sa kra ni age sa sabe uko school kra ya brand no anye sa na obeye da wa fanya me nkokoro aso bi be so wa ntina wa hoba aneto uko fefe ke be sere ya omunya sa agimi su no omde gu kristo hu fi na wari de ontimi mu na nimase o o yese wu gu pro no rada obegu animase abia hu se o mfre wo nkanyankuo ne ho na aye pataku no hye odwan ma be wuram ba mi yahunu no pe ba bia gina does it mean say so for no sebie so sebie nyaado wanya efientiti ana efientiti ye nhye dan ni wo sa okay wo ti asem na e wo wa wonya o se wade bi wa wo ya e dire ma ano odine eye ohu wo ti ase na efe bi sumi mire mu ono aye so punti na mi twa bone mo okay this generation nkra no wakono kra chempanifo wo ti ase ya wan kan tete age bi wa kra bedi atade obehye hunu kra ne ho nye wakono hu so mi wo fast ni ne bia be hia ko wo pie kra ye panyina so kwajiwa ni wo ba bi no akra ne dress kick bi obebo so obetwa no skirt ni ba bia deda e se to ma minim se ebobi wo yeyem ze nkra ne type aba no bottom wo yeyem asa na ya ba wo se ya de ne tie it is wo so ni nyina so ya mema we freta eno na se nke ye ka ke refreta no eno ye di hunu se bibi ba wo ti asem na se ze di pare to di no uza suko no masa otu gwatadim kama wo honam kakra sa na se what ma hye radio hu se na ni atia tra ba bia ye susu because onim so a go na sa lagu etu onim so bi ko obi apra ne pen timi so nko pe bi mpra afo no ba ko na se bi ko onya bi do ani tia no na aboro so na agofa sa ba na de wo hawa ko ba ti aba se yesiesie ye mana mana pie ana ye wo fie kra ne ye man hye ntade bi ne ye hu se ni age ne atade no oni no kontra ye mwa all right memfo ya wa ye kama o mbana ye kene wona tiko ba ma bi su so aye I'm not sure say family no be wona tiko say on konko yes because you know say do mo nka o wa ta na tiko nge say na bi agire and that's what I'm saying say family be your honor let's say akra be your honor ma we honor bishop or you very nice atade no kra nye short e bi kra midi e check to dwe ni ajade but wa wo hwa what mu say me ano akono ni ntini pese bi ko mu de satade ni and also you understand okay it trade 9 all right ni mu aduenu 9 okay o kan de kire cut them young and they shall be yours forever sure tu sia na akono sa o be gine nkura bere mu no a na de wa de ato abrabo ne so tina me se nkwa be fa so aboa wo ba no so ni so ni yi ka de ni ko school wa won ta ne nante
your type of dress bi o e ma na nye okay go o pie no nye bibia na e ko ba wo ye ko no a ye ma be ma o di asem ase e ma da bia am kan na ma ni su ye valuable life nyina mantia exactly so tna wo no o su twa wo so ye nipa ni bi bra yi won so wo kwa bra ne o di asem na ase e ka ya mpo anke ni adaje o fa bossa nya ni ka bi si so ani awo to aso encheke obi enso obi fun bi obeka ne na anu nti no baba bi abehia se obi si atwa po aso amma watiti ni nti no wo hwa no se na ade ne metima to amema na bi ye bi se sa fe su bi wadru the last anya ne sa all right then crown why I definitely when you look at them what we say you they're looking extraordinary as for things under the joys are yesterday very a lot of them you know will be all kind of what we share away about him say radio wow we did no but in all also for air show one so fmame you should be live on Facebook come on TVGH live on YouTube come on with TV some initiative some Darkos TV also live there, so tell a friend to tell a friend. Of course you share the show for us for others to be part of it. Well yeah, the WhatsApp live to screen so yeah pick it nafa or messages and for amount. But the second story making headlines on today's koowaa show Ebro. But then quickly, let me come on Facebook Live. This one says Holy Mohammed says that the pastor has lost home practice. Well, I think you can be right though. Holy came back to say that Offer, you speak sense, so thank you. Amon Kabos says that Offer, what you're saying is true. My wife I think left her junior sister came to stay with us, and of course Obapa Diane, you can actually watch my junior sister twice, and he was bad too, but I do everything to control myself about her till time, or probably to the time I left Ghana. That's exactly what you're trying to say. Thank you so much. God bless you. And yeah, is your house one girl say your we Obapa, but who lady be to say girl or a very nice of Michelle. So wow, this girl is a very beautiful lady. Me swim me be no one to me, but then maybe my name is this is a nice pretty lady. Your bar, but me bonya me about swim team. Oh God, you're great. I have this one. Holy Mohammed came back to say, let us actually go and check the pastor's brain. Exactly. You came back to say, what is the Facebook page of Lumba? Of what name is it? Of Lumba. And of course, yeah. Ubika said, I don't announce my social media handles, but I announce for her journey means I announce my social media. It's you go Facebook. I am Akosia Jemfi Kwaten on Facebook, Instagram and Duhene Jemfi Kwaten, and then of course Twitter at Akosia Diane or Diane Duhene, and she just go there and follow the page. Second story, and it say about the Toja or Krobi from Quanta South and Hojo. Now one more the Omar district there, or here sem idea how my parents say one more epic telecommunication network, one somebody in your crown and see about MA. Let's go and watch the video and come right now. Stay with us. Ba ohusu eko ahoju kromo no ohunse amanfa wonum eti krono so agis wofro dua tentere ansana watimi ene obi akasa e wotetefon so otwem se telecommunication network ahodo a ewo krono so enyenti e makasa wo kasa e wotetefon so no entimi enyi adom kase ene ochiame enkaboare ya wono ene ye krono mu chiame etwetwem komo ene wodi tu dwase ade ha adwene wo ho pa ne se asembisi na wo se wonum efre obi anase wofra posifo wantimi esanse network enhyeda eni krono emu we are seeing one. I'm saying network a deep wapa. I must say so one network. Only if you are a butcher, one crime, what you had and come on. Never let me content and mine. Also, every come had here, so network no anymore. So if that would be it has a bit to find apple Banta and Bernias and Sana. What you mean after will be an hour in Makasa. My house, the Gobasanya Crampono, a bank of France, we go for Frudia and Sana when your network. And there were Babi, a contract of Pancha, I didn't know the be nature. Your own person be that how we do commercial, you know. Now, Obia, not or Tinia, Walker.
nti wontumi ndi nkɔmmɔ biara sɛ bia wo ne sɛ akɔyɛ kukwam nkɔmmɔ nti yɛde bia ɛha yɛ ha paa nti sɛ aba no anaa ɛne network a mekasa yi na wobɛtie na waho yɛ mmɔborɔ na ɔbɛbɛyɛ adom ama yɛn network no wɔ ha anka yɛbɛtumi agye aboa ba awusu eko ahodwo kromo no ohun se amanfa wonom eti krono so agyes wofro dua tentene ansana watimi ene obi akasa e wotetefon so otwem se telecommunication network ahodo a ewo krono so enyanti e makasa wo kasa e wotetefon so no entimi enyi adom kase ene ochiame enkaboare ya wono ene ye krono mu chiame etwetwem komo ene odi tu dwase ade ha adwene wo ho pa ne se asembisi na wo se wo enkwanta sound for omadi hia de anase me kan se omadi a here mobile telecommunication network or eddy ato abanim offer you know at this time of Ghana and I said baby Ghana yenya baby drew should we have such problems makajo za Ghana de ekuvini nipa ngo ekuvini kabla bonni na nisokura because nipa wa baby asia ko fo agebosi ama wo se sa afa hwe wo mo na wuntimi na ne ono so baby asia ya ama na hwe correct mass struggle abobra amono no nse ti maka bibi de ye adwuma nso de e wo wa na de japade hye wo nsase fasie da che monfo ba wo de ahwom Ghana ntimi nye hwe nkuro nyina ne wo man nyina on ze Ghana wo ye kotwini papa tikadie ye ne de Ghana ye nipa nko pepie to woro papa ko ni sika be gwa kotwie busamfia ye se Ghana de ye freedom ni man say do ni e 6 match ye wo Ghana to wa na ye wurade man asase pa no di nue dua so mo frɛ ni timber no di sika kokko hye from ye frɛ ni gold no mam bossad no mam damo no di we nyina agya Ghana sa da achi Ghana benyini Ghana be wo ma se Ghana wo ma no a afeyam fantoto ne ma na Ghana ni nye ebesi ne minima de ba ko wo Ghana ne de ye computer ban bia ba on touch biem e bia esini aban bia ba ye be kokwan ho aban bia ba ye be ko fire service fo wo mu ka anye aban bia ba ye ni ambulance aban bia ba network no nye complete aban bia ba ye wade bia hospital ye simie aban ba school ye wieda aban ba ye da so te blog so kwasi asem saa o ye nya de ba ko se school Ghana school de in fact school adan ye bu Ghana de ye hu se no de ye wie ebi ni ho ye ni ade ba ko obi betuma body se saa de ya to ama Ghana ye se na charge insurance ko akufo ba ya na nka sabe ho tie na na asai no tim insurance ko papanta na ye ya keke ye be wie se dro ni di nkova ukura insurance ube 200 Ghana the same thing ne shem ya say bibia ye kuro no ade a sabe ade ni munyam hye bebre na memremu won ko yatmemfo na anya ya ne se epe no kura kan tibe koso saa no kasa tiame a wo kasa wo kwan oni MPP o NDC no ye tight MPP and NDC to a certain level say omo ya ade na nya kro ma kwa ma anka ateriko telecommunication when I say Emma, they almost aba, and see they deserve to, you know, enjoy a good telecommunication. Dying for the baby, sunny and net. Grown and your friend, and your media, I am for you. Will be poor Martin will be a walk up. Jim time, dear, once I see a wing in a yard, once I see a wing in it, not in a young of Fragine. Christo Caso be above Fra, who thinks the one will name Christo, or wabble or why drink get to her. What does I say? Do I know one name Christo? I rather say Crocro, Munia, off her way, Miss Biso, where for an obey. And I made the carbano. The decam now, your Makuma, Yan Salamat, and goes from William. It's not part of the there is part. How? You're just Antoine. The networking, I want to say, I said, I can see it. Now, for the sabotage of the son and moved into them in the young baton. While born in 2 months, they had no empty office, and I put up for office. Nina Mias and taking a query media. The network, someone, Munchana Munyamame. Mamma Nase, Munyamame. The criminal team is 7 million for 2 free, so no fun to man quattro down for poor Maculima. And so the block can as well any V8 and the Mabunis network in here. My president go do this year. Now, another twins are Fernanda Casa. I like as someone who will be network no grammar. No more so. We are here, never be also 2 and a moment, Roman grows to animal. Nancy goes to 2 years and Penny. What's why you're not in the Sika? What chip is in it? Go corner if hospital. No, dear Gugusa, my time to do.
a president na to say yaso man na start yese ya yam show go krone dia ubu sa mo say sam ko campaign metuma kwotena na nim nie no ye di no to no hel really wo hini bi ntua na mo beton sa ati no one make effort wono make effort dizazia na nanu mo toyin e na de wakoto sa apo ya ye si network yi na de ato mpo no atwa picture bi ase ah ya ma me ya akoto sabe mi po ababa beto e de na mo ye somebody will ask say offer when but student egu and I'm networks or more office now me network system near very bad because we are shifting when you say what you want somebody may ask what I'm saying you know pass as the bibia o me po wo hin na money okay as in dia o school baby asisi school ni kwa information mo ntio masasi bi ma no school bi kwa chiwo so kwa be ma ko ka tell ade we so ma mikro ni yetan wo de na ye mi hwani mu okay bu sadis ka bi je de mi hwani mu ko you go na gan okay ade jo you go tell degree so wo bi a wo bi ba no wo bi o you am kwasi first wo si a so if mu si nyansa kakra na mu ntia futuo muntia futuo brother because I nyane emu wo hene to me nyane emu obi yo has something na do for ne pa ko every right so soleko e gibiri emu duru na basa okay tinyame di position we nyina mana ku ko achi no timi a word private matter na wonya ne so bon say wow bedje video mo all right Psalm 2 verse 10 na fe ahemfo ahemfo munhunu nyansa afe nyansa o de ba ko bi to ato asase so atemufo muntia futuo enti so fa metima muntia futuo no na munhunu nyansa kakra Kristo ketu afirma nyi gatia afirmo mbo wajimie ndi osi mu nyansa le basira ye promote do mina mato fom ama je se de ya bai e be kakra mo nsa na be to amamo so no kwa do mo mpiru omo oh je baba me ton za so wo beton na wo ne de mo nya de ye den okay timika de mi video mi firi o hene no ni ku to no de kwanusa no ba ufie wo kura ufie no ba fro e bia wo di be fa na wa betu ba ko na da mi akongonza fo okuru mo wow dia wo be ka no ache wakoko nti yombo wo wakoko awo yen enu se wuni na akoko ba no wa wo ma wo ade yen na no so asa de na enum na tina kuro no yetwa na bo ntenchewa na opondo so tena ko mu didi e ya gini so di ade chewa wo so knowledge no ka ho let me one thing I love about Sakore Mampa Sakore Mampa only be ameka to say oko wow area on you now you're so better as on watch the plan see down you know baby American do police move don kuro ni ma so ko police na nyinu da kwan bisa abro chepan ni bi sa no wura kuro ni ni etwa kwan ya ko wura pale kirewa ko be do na dan yan tolio ya roba ya nu ya to roba to fo unchi akwa we say guys that I go do na wuni na ya plan ga na na se me ya fa roba nto bo fele abe fele we are not plan to the original koko because I catch you odimnike ko betam wow what ya de keto we asai ke corona dwene am corona ya kona ya fe ebe Senegal ye won kron bi wan ke ato fence wa fa wan ke nchen ye won kron bi ato fence wa fa wan ke nchen all right woni munyam ni mudo ba na nanom nke kan mo
gadget na nanoma ne anim mo a no mtimi kwasa hu sa de bi tocho ekọ hu sa nyina akọ twituo kọ konkode prince ase nyina yese na nanoma ba se beta fracha bebira ya akwadiro watu osa na tumi ne dan so sa no wogididi sa ye besre okay ye ntua na mom ye nkeka ya ho na akeka ho de ahenie de animonyam wom okay so tumfo ta akeka na ho kakra nti no mo hu se obi abusa ahenie no nti busa se so de nyama bi keka ho obi awo ne krom de nyama bi keka wura kro no wo di ase tom se ye nta mo ya do mo dodo bo mo keka mo na pe na amasabe nyama sa atiti se but my friend na nanoma hemfu ka ho okay and I think I agree with you simple Ghana ya kono na what you wanna say president no pimso request school no onyan na be campaign o say nwura mkro ni ma be ende asandefo nya so ne ya de me nwura oba wa anya bibi pa bi ama ye nwura ma ye campaign yanya ye nim ye beto ma no emena bia na obesi ne kwan na sa asem maso boso ma ye so say me opimso say me maso ni betwani ne me nsi wo because me kwan na tutu mo ba mo anye de beto mo fufu so be ya ma ya na himfu nyina che bi hene se resi a campaign kwank mo twam no okay da bia ba o de mirika ba bibi ana nanom nyina to ade ya ba ni obenya V8 na V8 ye ba ko kakra hye mbi mama na boba hye mama jafe ne wo so wo ka bia na holy mom ye ntimi nka na ne ma adane na sebo mo control ye sei sa na buru no da bia nya feda da bia nya na temamufo na ebre ese na nanom ahemfo se mumfa chacha kese ni sifom nkwa na mumbabu adanso nipa bi antimi nhye bi wrof wodi ase president bo ba issue no aboni ne shoe obi aya sa address ni bi so address obi nyo hin no betutuntuma be nkawane ade nyina hyehye ne tie okura wuro de bede wonye bi ko ni wo nkawa ka de ho ejese Kristo aya mo special tumfam na nsifom na ade na oboye no a wo wiase no mommo so mmara mfaso na awurade mu so afo mo nsia no kwa na ye ne ema yira ye ne ema sei na no me na madum abaabi am ko efie bi a China ni dia China ni wo she fie no so otimu se enso nu benya wo ko mi baabi am tie akora unzi abegu so saa ko yes ho papa wo ye India ni o se bia me ka se efie ne me fe wo to ka batteries wo tuma benya proto ato e wa awodo wa etimi onu kura na ofiri ni krom ba hu se e ho tan etimi ama omo ya kwan ya na omo masabi na omo skam dia beguo na omo tima ya akosi na nimu efe ba as yet krom na ska fo bit baby ta ma ontuni kwan kura nye wow you can see bishop say you can say it again so chama we skapa out mi yitrem ye uzo ska so we go on TV so party do kura nya no nko anya na nimu kakra mi hu se wa ye bibi dia support ba da so da ho na do ya so da Francisco atente we nyame ni po we skapa onim se de hotel na be na so no we de wayo but be na so no we de wayo oni ntino wanya de be na so Francisco atente me twa ni prisi Mimini no in person. Alright there, yeah, fancy. Alright, so we're streaming live on Facebook, Kumawu TV GH. Share from my head. But let me read this message. This one says, I think if you're watching us live, thank you for watching. You said, good morning, sweet Bishop, more fire, Bishop. If I came back to say that, please, very good, thank you. That let me come here. Heavy duty Madrista. Wow, thank you. You're back. Yes, me watch it. Me too can watch it. I'm happy you're back. Heavy duty minister Madrista. You've added the minister to a nation's anchor. I salute you. Holy Muhammad says that, hey Ghana, what is wrong with our leaders? And you came back to say that this is a TV program we need to share, not today's TV program. So let us share. Koowaa show. Share. On Facebook, and of course to all the groups that you actually have. Thank you for thinking about us, and thank you for sharing the program for us. Me quick commercial break, and of course when I come back, that story making headlines on today's Koowaa show will be on, and of course the WhatsApp number at your screen also. I am picking up our messages now for na yanking kind and for Emma, as well as subscribing to the channel. I'll be back. Stay there, don't go away. Home. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Tabawa bubuano. A bit biara asabi opesa umrefie. Na fi uma bossa sebi. Na who say yes, I'm part. This me fee. A home estate and block factory.
ɛna yɛde saa adeɛ ɛbrɛ wɔ wo estate a ɛbu me nsa yi so bonkum ne nifa nyinaa yɛnya ne yɛda no yɛboa ma wo baabi ebia na oni adagye ebia wo amanone wo akontrum wo pefia yɛsie wi atɔ because unyi obi ani a wo ba besi ɛyɛ home foɔ so a yɛbɛboa ama estate tiapo yenim sɛ sika pɛ ya yenim fifire ho asɛm bible so odwuma yeni bia na katua asɛm ɛmo odwuma yenim fifire we wɔ na ne sɛnti no wo fa me ame ko gyina hɔ baabi a yɛsi dan ehwe hu sɛ yɛde block papa na esi cement akɔdan sɛ bɛ ya woto a unu ho da there are a lot of estate a wokoto a enche ne nsuo anunu ato wokoto a enche na ɛho ɛpurugu adeɛ deɛ yɛgyina ɛhɛ sɛ nneɛma ɛkɔtɔ te ahoɔden wom ɛde ma sɛ woto a ɛho ne munyam hyɛ ɛne ho nhyira ɛbɛyɛ dia nyame nhyira sɛ wofa namba de gu ase na ne home for ɛdi nsawoso ɛyɛ home estate and block factory afei so biem ebia wɔ amanone wɔ Ghana wopɛ plot atɔ plot ɛdayie plot eni akyire plot eni baabi a traffic wa ɛno nti ne free home no efie de yɛ dia plot bia wopɛ wɔ asantememu ɛne nkura atwa ho ahyia deɛ yɛbɛtom ne aboa wo na yɛama wo nsa aka bi ne yɛ dia ɛfɛ ne sɛ yɛsɛ gyina mo hene ne yɛ wo list bi bia de ma asase kakraka yɛ mitwa kyerɛ ne nyinaa asase kakraka ne nyinaa ɛda tech heya tech kumase tech heya tech area heya ne wɔ brane ma obi ebo nso da form afei nso wato plot ne bi o wa manane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogi ne di wodi sika ma abusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne ho on company kasia ena hwe on workers no bi abo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders are your e bi kra be na otira ye na order bi ani ho a ene ne ma be 3-4 days ye be twa blog no ne nyina egu cars ni ye dia kugu plot ni so afi wa po bi a wo gidi di se o ma yese egu so keke na ya hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho aboku pa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ni papa ehun enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bo ho de wudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama open dan han singing room self contain double the time bi a ope bi a na be see your home estate for so you be do any e do we that baby because we are from home so we believe home brefie na bra be do ni brefie be bossese brefie be transase brefie e be hand na wo be ye hia the number le gu ase no krase munti ya ha se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man dan pa amodin gum e man blog papa se bisment akom usa ye ho a wayra friend na ye no ni nsawoso makra ba Minuadofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewomu no ehi afrimu ama kasa na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkasa se enka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nketinketi bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya sonkwa betenam fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew
ene sent no go hot ne nsɛm a enye ye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne sɛ how abetina no mpenim ba no mpesi enka ncho sɛ wono haban kasa wotena bebuo mu nti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase ya tena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital nechi ho udu tema ye wola shebi ehon nso ubehu ban herbal center ewo ho udu asafo anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udu hope wose ohwehwe ba ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti baabi abesi bia no wose ba herbal center ya so ya foforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udu ho a wose opabia ye frɛ ho magazine ba herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baabi bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa unompemu hawo anase nkase mu hawa unompemu etutuo usisi echia ukotodwe unanti so enye ye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia anase ejo asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetimi yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnwuma ubekoto so akwa mu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa no mpemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye wo no mpemu adwuma emfa ma wo abusua chamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasem tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ba herbal center na ye mwo na ye ntu no mpemu yade nyina ase emfa ma Odifo ene odifo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din ono ene na mebe mu akọ na okotie na numa asem sima pe na wo hunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kro hawo wo hwa abodamfo wo ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so na ene gi se ma wo mu se o yare na ba na kache a ono ama baabi a wo beda na wama wodiane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buraje ne entiase so koso na wo pepere bia kompai body a eja pekrum ene awose woko adiji se bo mu se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu no ye no wona fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo tena num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya fami na ye bo akofo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa me de me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nisia mobbo wo fo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nya gidie se Obama na se wan ka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo ni tase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwa me no wo a wo hwa me se sia wo me wo na me na wo ka sa asem no bra ani akinye difo ho na se difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo mama na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedi wo die wo ne hweku a me so wo de mbeda anyi akinyi bomode abra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe makira kwa adu nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese amen
Yakojo Kratoba live on koowaa. We're streaming live on Facebook, Kumo TV, live on YouTube, Kumo TV, Samdako's initiative, Samdako's TV. I share for my Afofonso and Sa and count one day. Before I made a text story, Ebe bro, no main kind messages. I have this good morning, koowaa crew. Thank you for watching us this morning. Good morning, koowaa. I love watching your program, and thanks for adding the Bible reading. I love it, and of course, greetings to all of you. May God reward you. You went over saying that over good talk, because of your talk. I know how to treat people, and I like how you see Madam Host, Madam Host name, Sister Amma from Sinyane, Sister Amma. Good morning, Diane. Tell Wafa to be a kiss more. Let me come here. Maybe I kiss, no. Over there, madam. I have this message from a holy Muhammad that says that this is a TV program. I think I read this one earlier on. I'm skipping to the next one. Diane, good morning. I love watching the show, and of course I love how you talk. Oh really, thank you so much. I don't know what makes you love it all, but that's okay. Well, that story making headlines on today's koowaa show, and I said Alberto just said black sono the old management, all because it's signing new contracts without their knowledge. Let's go and watch the video and come stay with us. Ghana for ni muno black sheriff adodo na fa se blacko ene ono an enkrofo ni pa na ne lawyer ene tro krata de command former managers no se sesi aro ye tro krata de abro na former manager no se Shadrack Eje Owusu ne ye de amano se contract da woni blacko tamono wo mu etwam sa contract no mo de mo nsa hyase osana na se August de to so du enwotwe emfie mpimienu ene aduonu baako 2021 ni mu etisa agreement na wo mo entem no wasi tintonta won pese obekoso aye biem enti omfa ntwe no ma baby modi agora kwakoso no eya won pe biem eno na former manager no enso chese da bi asem no eya ye asem mu oduro enti watabira asem ni nyina no de akwakoda court dem se court for entina asem mu ni asem ne sanse Ghana de bibi kire wo so na wonti ase pe na wo de akoma court for na court atena se edi asem no na akoye no enema beye nan na wo pe edi every court no enjen de di kan no se wase court enhye abrantie black sheriff se wo hwe ye ene wankwanko perform program every court no enjen de di kan no se wase court enhye abrantie black sheriff se wo hwe ye ene wankwanko perform program bi ase enuma omo ne omo ye ni nyina ni kwa so perform o kan wasam kra program bi ase event yase se bi obi topono obi bobo obi ye obi ye we na so friends o ma meto nyuma won hwe ne wankoko hye no na wonya saade no afenso so no ema ne nyum biara social media so no wonje hu sika ni social media so se kwaku frimpon de asembe ba o se kwaku de traveler o se ho anwa yo ni nyina wo hwe na de bebe fisika be fima ba bi anfa ne nzanka afenso wo hwe na wampa wo bi so nkonkwo ya dantemo se bagigi sika efama me dabi eno so no wase court enhwe na wontu anamonsa ena de osade atoso biem ene se ebra asam ne da court no court ensha abrantie no na emani ntu ne nan enko baby biara kopum se court bedi asam no wawie wati ase se bia obi eye program bi aburochire kra no wonhwe ene ye friend so mba me program awanko kopum se court bedi asam no wawie enti black sheriff ne management former ones no ene omde na court omde sa ensam na wesi agu ne so de edi kan se wo hwe no wan perform wa Ghana ha ni event bi ase se Ghana se ya burochire se Nigeria se ye Togo Nigeria de ye Ghana nua panyini se won mo se hero mane konko perform eno echiro monyum na wo social media no sika bi ebefiri mu ababia won hwe no wanfa ne nzanka afenso won hwe ena wankonko fo obi so mra me ya danta munyigi sika bia emfa momo eno echire no se asam ne da court ni se bedi enfie wo ha
sebedi emfie du sebedi emfie nsia sebedi na awotwe sebedi bosomi a blacko anase black sheriff wonhwe ena wankọ baabi anase wanye bibia ebekọ ede etia na edikan de toso mienu ne afi court no enchen de edikan no se wase court enhye over doesn't mean say for person mo twa abanti ba for mana manager say bi agbango ni bi agbo dia no dia yo di court mfie numa onto no da ya no kura mpa se one ne wo contract we dia no ede di court mfie numa onto no da ni awato dada no uni hu sika wo social media da frɛ wa kontu se bra beto numa onko da ntie ni asem ni no akele okelia oye sheje papa old manager no oye sheje pa but we dia no ede bishop oye mafia we dia no ede ye perform say tu nye izo so artist bi we pega na yasi 2 years ntonyo ya the band ato so nanga chata wale mkro ye mpanifo ko pa ajaw enough from manager no ya de ba ye fucking enti wo susu se onko pa chawa na wana ko pa ajaw black danya yesi mframa de wu pa de a wonya so jase metase yesi kukura mo amfele so obesi huni mu a wo mfele so de asawa bede ebe taso efo ba bi me ba shalifu abedi amane kakra me twa abone kakra na manager no so ma bedi amane kakra me twa abone kakra he ewi ase dan ya ade ba ko awia ne se me se mbape be wuo ne nyuma no pepa o dadi sa ro ne sagu ni bo se o so mbu afuei wi ase mbu afuo won na wuti se no akina brabo ma no onya bo afuo di ta no ne de no pe ene wi ase mbu afuo won na wo elunti ya mi shila amadofo no akase oyonko pese oyonko nse yo yonko seya yonko bo ajo etomre bi wa brabo ma obi na oso odi hu adanse akitua bi ma wuduru baabi but unya sa adanse die no bo za wo won twetwede wa brabo mu ye mu bi adwuma ye dan panyini bi wo kurom a eso na nipe na oso wo nsa so de wo kire ye di a unko wachi biem sa omo ho odi adanse ye ne din because of nkofo bi ana mu 20 this obi so wo nsa no de ukotu nkwa wo ude ga ko tuno wo piani free wo so nyina nche no no abesra ga ko nkwa wo nko dan se ude ne beko akomo wo se anipa ni nie ude ase e ko basa na se blasha leaf ni ode ya manager na ko yete se awurade nyankopon ne ba yesu ani judas nam wo so wo me mpeso ba ya ni blenti esika nyina na hweso na ni nyina chi judas timi ja ho e ko ji ketu apabi e be yi yesu de ma e bi na blasha leaf di ya man no enye uye ni pasa nya mitua wuka Proverbs 17:30. Proverbs chapter 17 verses 30. Oni bonisha papa na demo. Yo papa na de bonisha na demo. Oni mpa ni fie. Oni fie da. Oni pa bia. Obi yo papa na de ode boni na hye ne papa na mu no. Boni mpa wu fie da. Ono na nyina be twa boni so aba because nya wo ye no na nke betu ma busia na diye na wo ode boni akwa akwache wa na mu. Yeah. Hey. Etima sebla shalif. Ebi edu bi wo ehia sa aman no a. Enkabo bi chore. Enkabo bi chewowe. Ero bi say obi your papa no wa how. Enu so ye word. Ye beba so. Eno na msem di betwa abo papa no. Okay. Wo di ase. Kiti wo hia no wa boa wo de a. E wo sam nso timidi ni koduru. Ana afa kwampa so no wa firi ne nsam. Sa. Na dan obi your papa no wa how ni bi nie. Da sharifu ti wa man na ankofa no. Otwa bo ni nyumbi. E de fun ye video. Na mkura seka. Yeah. Odi aye papa no hu se sika wo ho. E na wo koye. Ko no fun wa. Okoso okopelja pade. Se ye muati na papa no ko ya. Agani na wo so ne na nte bi ko. O ha le se. Ka be ja na manako. Tu anko so okoboa no. Okose akwani sika wo na ho ma me fast fam nko hyembi. E na akwa no so pamwa. No be so tibi content wo ko wa nkanka tani mu yie. Di mrano de ko gadren no ono ba benefit da na kora no. Oh okay. It is some na obi akwa mfre o shoulder. Yeah. Both of front account is mini program. O ko ba bia ma account. Okay. Aduane abedi mi de ba. O haidan nyina ma no. Ma ba bia abeda. O man dan ma le cows. Uni program. But the bosses will be have for wa. Me fa 70 to me fa 30. Na uni ba bi da. No bi so high flat bia mo atre. Eno no be wi awo. Diboza abedrum pempeso bi shows na wo ko ne ye mo. Ukodi 100 million na odi 30 million manager wo 70 million na uko show mako 10 a year and as a subject bronya kura dura bronya nim ko betima bo show mako be 15
na wo se 15 no bi ji 70 minutes 70 sika e mani braba to be forgetting no de ne chance ye nya se we de o moame be se ena se wo moame yes eno ne ntokwa na ya na kofa ba no se no be ye no se wo ne mfego ba wo so ti ase ko sa na wo nim se be duru sa ja futu am de be mama buru ne se wo start na wo ye dwumadi bi na free se wonnim wo da atia na mpro ho mani jasemo anani ni panen kan nwentre on ti ase ani na musa abefa yese bedru be bi hawo so nya sai wi so dia ene scan ba no wo bu grafa ne sa so mma mfie num abeso eso ontimi ni nya bi ontimi ni nya bi dan se obefa kwambone se mi free ni je on ti ase ma ko no ka ma ti ase na musa ye okay tie jimi no no starting ya hetikitu abia obi otimi 20 cities anu aye no ho mani ja no teta ho yeah was be we are 20 cities no body to be to check it 20 cities go akwa block and brand so dia ma se pedi na so du wo no wo tete ne sa wo ye nipa wa nhwe ye ni be be wafa die ba se mani ja fo ayo me yesa so hu sa akra bi wo na ache na wo kakra cha na wo kwa hihye in favor of ono nso so be ye drum be na aka na bonti se se ne ye no a obi atimi ka mu asa ne se wo ye nipa papa o wọ́n ní ẹ̀fọ́ àṣírí fàyè ní amẹ́ríkà head and chain yìí wọ́n mú contract wọn ká wọn sẹ́yìn ìkòbí àwọn bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ní wọ́n á ti ń jẹ́ òbúbú fún àkùrá ní sún ní wọ́n wúnú wúnú yẹn sàṣẹ wọ́n wọ́n lè bẹ́ ṣe mu wọ́n náà wọ́n ti àṣẹ ní wọ́n sáyẹ ìṣù àṣàyìn dìá sọ wọ́n máa 5 years à fọ́ọ̀sì fẹ́mu ẹ̀bẹ́ dúró ọ̀bẹ̀sẹ̀ bíi wọn aka ẹ̀jẹ̀ omi ntì nínú yẹn bíi yẹn fa nso yẹn ha wọ́n nyà àdàkyẹ́ tu ànàmọ́ foforọ yẹn sẹ́ aṣọ àwọn kyẹ́ kíkẹ́ òfin so wà bọ́ọ̀dì bi tó so mẹ́nìjà rédíò mi ní bọ̀ níbi ẹ̀ tí a mọ̀ amadwuma ya no mempe ebi edim kura meye wa bra mo e ko se de wo se betum no kura me enyi na be bofo bi se be ye fani entembe kan na ye bibia invite me ameba nso aboka 1 billion 2 billion me de na se amintimi ntemo bi o ye nipa no odwena obegya mo nya freedom akwa wo ko se ne mfaso nya ne kankwande onya kwase abra wa jiska ni bi so de me se won kwa ofaso de lete ne ko se agitu me se ekrim esi edi asem na ye obi obetuma ya me yare mama saa ma se no that asem won ba bi aduru 9 years ndi zo yo 9 years na won fini dia obekọ aba no Ghana ni be na ya ka braja leaf ni afa ni awon di 9 years odi mo ndi nim no ko fa ne wan na ukra we wo abekom no ba kura agba nye de bio to mo na ni mra no so omo ntra fie abusuan nsole o ma me mo nsole ma mo ntra se nyawe ha monko pacha wonyimra e ka bi odi oso wambo no ni sasa mo ba no go no bet ma achieve more than that money a monko pa buti chairman no kwa de be timi nya du na asum di esa na e ba no omunyina ka o manager so office o ha boy ko ha ne ho go tro bi akura bi so to a onim so o ya manager na usu ba ni o ka so be manage me I wanna allow you make I start my radio career na me nya brand TV no so person manage me. So, okay, so person managing am say, you want to manage me as we nam say, say, they also say station biba so be for is kana obejeno na ye new mako na wafa 40%, na for 60%. Nam say me for 40%, one for 60% no. Na wona ye ba be for one. I asked the guy, say, na person managing me one buy. I said, Diana, I want to manage you. If you want to manage me, in what sense? Or so station biba some bar befawa. Let's more people so that you take 40, I'll take 60. Say, does it mean say one I ever befawa now? One okwa time radio so you mama you know company cry now. Or no, you see, I'll make sure I'll handle you. Wish and Taria Metobia, and I'll face so no. I will make sure that I protect you. You protect me. No, I don't need it. And I'm kind of saying, me manager, me home manager, everything. It is me. And you want I ever better, and no question. I mean, your papa penny can see a power come and see what cheating or a sports in me. Going to work as every, you know him. And also, can say, over manage me. So the management no cast over management. I'm really okay. But also, I know a legend our industry anymore. And you know, me I said I'm cast okay. And I am shop paper. Now, if I to say, so you managing me, what would you give me? What idea obey the abua me brand as in Diane? And now, also, I was there, oh dear, BB, I make sure say Ubenya station, you know, they'll give you money. Now I call, now famous can Obenyano, Ebeko a 50-50, and I'm see you. One day, me Hana station be friend and say, me be Juma. Station if I'm some mayor Jumano, and I'm a friend and say, are you aware say station was you? Men I may catch you almost say.
woman fro so go and I'm say so go ne de mentiasie me nkwane sen me de boya mfato se na be ya de all hair do ti ono so ti me no say you go and then talk to them. I've spoken to them already and to call na koye adwuma no ena me call station ho enti sa manager na offer me no ena me bisa ne say mpacho do you know this person or so no oh ono kra na say be so oni e kasa e say we should come and approach you na ono manage you nti bibia ono mo so akasa wi ena me see okay me call station ho no na watwe me ensan pepepe ena me current station na me wo sisi ano wo mo friend me say I should come ena okache me say sikana me kwa akwaji wo sa station ho no mo no me no be dey ebeche sikanum pepepe na me say there is no money so senka wo ye good manager you supposed to be there. You call me and then I go say sika I say dey ma woni o enti no eye nche ana me sika bia enim ye frame me ye ma me sika bia di o ne say me ma ye betu ameka enti sika bia enim that time no di enti ameka say sika bia enim ye ma me sika nakra si di enti ameka say sika bia enim me woni say no o person ye den odidi me ho but no oni bibia or the mommy enti me call ye no me so man carry and tell say sebie nyando ya mama say enti bia won you say the manager ne the mam no adwumara ne the mam no e na me fa ma de memfi no e na wono so enti me amfrɛ me bium e be si sabre you as a good manager if there was something in it say ko be frɛ me say e bia oh me pa cho me no makasa yes we are going to sit down with them na bibia one frame me so in this case of famisa o sha no oye manager na ko obeboa me anase no be odemi be piska me na bia mka say dwumadi bia wudi no so we baso a manager so we say bia level one the what now okay so any pan you accepting some manager okay o ba say we use you carry no man for driver no ko say so we change bibi so we bibi everywhere but we dey now use na we we dan ya we dem one na me dem I can't add them con the adjuma one ye bi otaka on the one ye bi o aya na hu nche da hia okay no anya smart no hu na de o how we ba ba ye ukum na akofa aba okay me shelif say obi dua ya na sabita fati mo na twa aba ni bi ati okay na masre mine so say mu de obi so sha ase a mo no so ani nya na sa mo ni hunu ba bi one mo sa tie ni ayetimi hunu sa na ma na yetu na mo ete sa I think say ebe boy ebe very fantastic brutal. All right, so yafa your last story emro ne mamo kwan na afei no mo so momrem avan ben moshe eri aba betudwa o say bible no full of complications. The New Testament, and that's a New Testament, full of complications. Now, Ushuma name someone Akakarot say, Wabe expose Christianity. Let's watch the video and dissect the story. Stay with us. We'll be back. Belief system and Christianity. Don't say that you will Christ so much as a graduate account. Tisa, other people's culture, then we infuse it into ours. It's then yes, I can get 2 years, they're not touching it. It's Christosum, what's that? I will you, and just I come any Christosum. It's that I won't crab, Peter, Michael, so Gabriel, Mujinaba, as I like, say, yellow, and now your African Christianity. Now your Christianity, yet you are not deity. Now, Bronidians, the other, the account. And you 2 years, they're not touching it. It's here to actually ya mamra and what Bible you na you say you medium African away. Jeremiah 31. Jeremiah 31. What's it? The Lord says the time is coming. The time is coming. When I will make a new covenant with the people of Israel. But I will make a new covenant with the people of Israel. But I will those who said that I say a plan for front of the or the young Gentiles and a New Testament in the Casa a new old and let's say many Israel fee and the people and with the people of Judah it will not be like the old covenant that I made with their ancestors. Also, it will not be like the old one I made with their ancestors. When I took them by the hand and led them out of Egypt free Egypt. Although I was like a husband to them. They did not keep my covenant. The new covenant that I will make with the people of Israel. Was the new covenant no Israel. The old covenant no. New one
Emrano or Befano at Wakene and Obey. It's Paul the catcher of Brother Paul Bois, Jeremiah and Casano Canary. Was the new covenant that I will make with the people of Israel? The new covenant I will make with the people of Israel will be this. I will put my law within them. No, I will throw my law away. I will put my law within them. I will throw my law away. Throw my law away. I will put my law within them. Emrano Apamada Kimono or the Mrano Elba Shewu and write it on their heart. Now what should you go Akumaso? At the end of that Kemumpono. When this one you come, then you go part of the Wakumen. Oba Kosku, what the bad man and what watching? What the bad man and what watching? And our my boys wear some one. Now the bag in the shady and now lock in the keka. As a China saying, or to the time school no beko. It's a brother that can make a year beshe mua who see a came. And then the man came because I'm open and so your four. After ya, Leviticus chapter 15 verse 16. Tinan kremofo be bu ne san kwa sale. Enti ye ka omo di Bible so a en kremofo di Bible so e chen Christofo. En kremofo e di Bible ne so e chen Christofo. En Christo dey 7 previous. Throw my law away. I will put my law within them. Around Ben Moshe and I etene ano en kremofo e di Bible so chen Christofo. Do you agree with Ben Avram? Maybe I'm a catcher and say, and you're Christopher and Gramopho, the Bible so change. Okay. Yeah, Ghana per se, and Gramopho, it said the Bible so change. And you're Christopher. Okay. Christo Nima Pepio, Christo Sumasano, Gramophone is one channel. Also, you understand your straight channel. A Ghana no, ye Yachumo Christo Sumu. Yaman Gramopho, take it ladies, your Kanyam Sumpa, a chain. Cremoni to Modiane, no one said near Cremoni come to North Nicrum Casaka Chesa come to Norman Binia. Wow, Grace Gato, Crow, Timana Sabuni Jawa, Grace Gato. Wow. A Ghana, a Christo ni, our Ghana, but them in the class of the universe of Phone Bejinawa, was Yasio Yamana, could he say, who was and Convokas and one Jariano one quay, and send the Yabas also a TB Manano. I bet you win some. Abrophone, this Abai Boniba, this one, Okoa. Nika so ti Kristo suma se ohun so ti aye mo die nyina na dwene na koma mu nyina ade kura broni no de cho no ni bi kura on ba Ghana ni nyam som obe wa de ne twen na wan na de man ko sa de ko twa mpo awo da bi enti u ba ya Ghana Kristo som dia makum bi na de mo practice mani sisi so se de awurade hye ne sa na ye ba nkemo fo ya nhye de amom kremoni be sori ya hunu se afia duru e wo so ya ye mani nuanu wo nyina obi okro oni bi to beto na ntwe kase ono yo de fo man tam wo no oye shake wo man tam wo na ofise bi won nsem no yanke mo fo nya na fidom kum na ntwe obi an wo di ntimi dia chake sanka man tam wo nyina despite na ne bie wa ha obo so ndo na ho di ntimi to beto na ntwe be tu akum na fie nketo amu ti beto to am obi nya bi ntise na nka wo ni ya wo be dia obo za fe di wonya bibi na wadi Kristo so mpa no bada ha de ono nko abekum akokɔ no Uti ase Kristo ni yon kukura bre di bilo so be befo. Kristo ni awuje awrade di befo bre wade etimi wo. Befo bre wade etimi wo. Kristo ni awuje ade di se befo bre wade etimi wo. Etimi wo. Yeti Yesu ma de sum nyame no. Omu kasa ya na memremu omu dika ye kura adwembone wo Kristo sum wankasa. Ya di nyame na kata yanim. So uti ase ne he kire nti wo se omu di omu ye mpataku omu. Na so omu di odwa nwoma befura, omu baba befram. Di Ghana fo be se de ye 100 emu na njeni nyina ya mbataku o mahye danwoma type ana sabita flat o mu ye nwan tene no a o mu afa to o mu se o mu di Kristo bi achi no mu na nante atu anamo idi ya no mu ka no de me gwaji ho achi ne akura yi nyina ye se Ghana ye kura di mfia de sum nyame all right asodam de asode kofo de Ghana ye best check kuro bia ye ka asode kofo ye be ana Ghana de timi tusi wo se week ni nyina mu mbekwa asode be for Monday to Friday yes they be obekwase but okono onu obi kunni na di kra obie se ne kwaba dey twan me kwaba abronika so tikristo sumase a he will forgive you yeah and sometimes we would ask them more James 1:26 James chapter 1 verse 26 nyame sompa ehun tie na hu ni fi ewo eja nyankopon nim ene se nipa bi wi ohisia ene akunafo ewo na hu ye hia mu na wayi wona free wiase nkekaye mu okay but I don't do say ena dwene nyanka ho yes
Christopher Ghana doso pa ma kwa chindo so mko rekomedo omo nkwa asori mpo na ya do yembo ye nuanu ade omutam na yi adwuma wa abluchi no omo no mu bedu omo toto mo ba no masa akwa ya do ye abe na hu se Ghana ni sofo wedin pa akowura children so mbi se ne die hana mbe ye ma yi ana bro nya ide me ne nkra na beto se no mu kra ni ade se sofo panyini we yaba hu ade asale bi da be o ta be hu bi da be obofo da be wo che children so da be na uzo no ana tiwe asem papa nie sade nkan shi opewe nkura ye mu nibie ne nam ne ho ofa bi abɔ ne bo wono mu to nsa didi na nkura ne kra mnom se nyamso mpa na yeso ebinie nyamba papa mbo da bɛn obekokura wosoma da bɛn ye dimi mfa ya hu nhyem papa ozi bɛba da bɛn na ati die obesoma me so ohwɛ me nti me ye janka samso me ye janka o ye janka Wodi asem na se dan da bɛn na hunu bie mo ye niam nkitinkiti bia me ye hu pio so trust me me see you me dey ndem po Ozi ye omu nyina so isua de so pambo so wucho mu heye pa mu sua etom na bia ho wani mu nyam keke etim mo bia brem ponya it's true that the way obi nya yie na obi kobia otimi de ho na ho tinkenyanka ne tewa na ofri tip apo pambo so fu chief na private cars saso mo ade ya mo nya de o mo so ni mu na ebedidie awudade sa kwantimi nyini che this time baba ka so be call waka kire ene woni so onka na aka hye na no so be call di woni so beboa no wodi asem na se Papa Baduko, I know so bad. Ghana president that you na mo kwa children zoom. And now the 2 year with Chinese Sakola come. Them so nya kwenya na uze kona ni munya mu ni. That what that press up so to the church and come children zoom bi abodwa dewa. Ya boa children zoom fo nyina no aba park so. And asa be mention palace. Na nka na na ato na nkwe di agro koba no mu take picture. Uze kona we ade be sramo. Because yes, our already done no. But when you buo mu ho to a certain level say, "O ko on cry yes as what in post so." Na no so na Kristo pe. Ase mo man grane kwan no mra me nchen. Yenum say na ahenie ne ye omodia. So the moment you welcome and crown Kristo ma ahenie ne so because omo aye omodia na na omudi nsa wo so. Enu nti ne mu bie ni captain so pad and obi ntiase da. Yes ye nya aburu so ba na efe. Uko environment wo ba woni say within week no tip yes 1 minute. All right. Dia ba sira omo nsuo sa nya man kitinkiti bi nyana twa konkro no enya wo kan book ne nkwa o nya wo kan we ne nkwa na ye asem no wasi ni owo gidie ni nyuma no ye gidie wu ye faso ni so practice what you preach for Bible ni ba bi kan wasi asofo no de omo ka nanso omo ye edo omo ka mo de munni so na monyo so munyuma de na onyuma de omo nsua odi ase ndi ni awurade pa ye nyuma no enya ne ka. So me preach gospel na mo say me good without any actions. Me any perform. Nyame nim me. Okay. I can't just say Ghana so for bebre nyame nim mo. Go the whole preach ma won say hey omo go word do. Omo ye good o omo nya. Papa mo say to bia no ma yina sinche because ye good nso. Very. We be so for chief odura. Udi so dua bi nso obi abrabo. Ba mo ma ne nyom mbo mo no nko a. Enya fo. So tenchen bia. Ufisa ne nso ye papa bit ma change ne attitude no. One day wait to change the tebiano. One day no succeed when the bramu. And no na ye ni munyam she because Christo say mo do won na do mo nko amfa so be na mo benya. Okay. You told me that me be dia fa say who can go for we mo did mo ba we no make sense ba me penasem. Was what dane na brabo na ye wudiri mu enam ne so na. Say the oga so didi ma bi die. Udin so aye no aye ni ye. That grow to other posh ka be we say papa pam bo na say. Get na e boy to the idea we ya channel. What to me say no one say bring man so baby Lexus I remember nka me plan odi kan oh so remember no me say mama come secret I want me so you be like not more that you like worrying me so much on television why you like this change your attitude that be very fine ya na me box yes sweetie go scan the nyamia do money nyanya you say niam bi awi ohun ye mo mu as from birthday no so be ka me papa oba obo for so be bring papa obo bring obi aso be bring obo for mo ade onfana no so obi aso wa no wanya ndunya kasa o ma no papa we nchi isana wudi wa mfana na ma ne all right so maybe realize that tomorrow and you don't know probably or the man can ma bonti ama make ya manyuma nka Kristo sure Kristo ntimi nya fanya kono yeah munya
to bia no say bi was say adaje efe now realize that let's go give me a call. I have 15 minutes to go. 15 minutes no media call me now na also contribution be our one come about it. Hello, good morning. Good morning, now what to say? Now go part more now say. We didn't baby our frame me free. Let's go. Alright, you too. Na mimi kama ambaso na mfanye na nyakubo tume na fama ene ofanye na nyakupo kama onshia mo bia na afemi na ofa to nyakupo onshia no ntuno kona mingi na gemu kase yesu jam elo fati bi da ya eni na nyo juma baba yeah that so pray. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. All right, Yanko. Hello, morning, good morning. Good morning, Baba. Thank you. So thank you. Like I said, like Abraham David. Abraham also in the Bible. Also, we can say so. Let's do it in our country for someone from North. Let's say, okay, no, the football baby the now for a train family. Very nice. That never gonna come from Marco. I think so for the brilliance of the brilliant. Now, the Marco will say, let Papa be an away. I was a problem thing. But meaning, Mammy, that Olivia, I feel one cry, walk along, only be on a little down, one near me, one the cow. Television station should come on. Amen. You can be part of the of the show. Callers, I have 11 minutes to go. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Good morning. Are there with me, uncle? Yeah, just so. I'm going my farm. Because I feel alright. Amen. That's not a mission put on part of the okay. The thank you so much for calling. Yami unshaun so bye na oshe. Hello, good morning. Hello. Hello. Okay, I have this message that says, good morning, Diane. I love watching you people. Tell Ofa that I need his number. Of course, I'll be crying at Facebook. So go there. If we do, thank you for this. I think you wrote Ofa's numbers there. So you can also go and then pick it up. Hi, good morning. Hello. Okay, my member WhatsApp quickly. Now, mention if I have a message here now. Mini in free home and far amount. Go frame me me pick you quickly. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Young Kodo. Yeah. Oh. Kafra, online or Archipel. Let me read this. This one says, good morning, Koe crew. May God bless you all. It's from Kobla. Kobla, your message came as many times as came about there 3 times also. Good morning, Diane. I love watching the show. Tell Avram to keep quiet because he doesn't believe in God Almighty. Good morning, Diane. Koowaa all the way home TV. We love you. Hello, good morning. Mpacho you. At times, said we are now following the training. They knew that you will idea at the boy. So when you are that, say, may the doing a radical swimming into the a mother be a baby, we be we are the precious at the Kuni.
and you'll be an above more bit me up, do what you are bit to learn. Yeah. You must from rent, you know, number one, say. So that did the big deal, my moon pay. Then you see you bit me up, boy, what some of you who need to for 4 hours, who is what to come on when I didn't say the other, but I didn't know that. Yeah. It is the coming no person saying fast. I was saying, Ghana mountain, one banner. You can't nothing. When you see sure, dear, that boy in the problem by a baboon, so that boy in your bosom pioneer, and you to your boy. Of a limit shop, I was the Joe number no young to make out of them get you over. Nyamisha, say also friend, Nyamisha be brave. I'm still picking your calls. I have 9 minutes to go, so be part of the show. Lines no your activity numbers so a good screen so NC or fry ye bejo face so sapepe. Live on WhatsApp. This one say Diane, good morning. Koowaa all the way. Greet my mom Efia Tebiri for me inside the Nkwanta. Which of the Nkwanta anyway? I believe say Omar may show whoever you are. Next time add your name to it. This one is hello, good morning. I have a call on the line. Hello? 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 Hi. Hello? Hello? Oh, I'm better than come one more line and go stand from me back. Good morning, Diane. People of Sunyani love watching Koowaa, and of course tell Lumba that he has sense. Yeda was hello, good morning. Hello. Okay, what's going to me? Engineers still on WhatsApp. Hello. Okay, 1 2 1 2 1 2 1 2. Okay, my main schedule be so Ediaba Ewaha. Hello, good morning. Oh, I didn't align a triple sir. Sorry, keep trying now. It's my EBPK. As that Enkoma OD4 and I boy that says Enkoma buy about center. As Enkoma home estate and block factory. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning, Madam Diane. Hi, darling. Pacho, you didn't baby afraid me free. We are showing me the Nana and alright, Nana Pacho too. Okay. Maybe I shall make a call from Black Sheriff, dear. Pacho. Black Sheriff, you'll be a Okuta talent. It's in a sure say, and my name yet, not a talent now, and in a baby. So, first of the manager, the no, a beamer, or an inquiry agreement. Have you short, 10 of a car, short 3 and a bar. Nina, this kind of amount, and I need to be near the end you must be. Now, so I come account in the same. So, I'm so fun, more a shame, nothing. Let me be a boy, so good baby. I guess so many about money, sir. I have to come in the quarter with so oh. Alright. Okay, Nana, yeah, that's it. Fantastic, submission. And now, hello, good morning. Good morning. Hello, Pacho. Would you baby a friend? Okay. Your friend, the charmer. Alright, I want Pacho into you. The Pacho, we should not do down my boss, let it be a mission. Now, good boy, amen. Of a limba, or me, that's so. The Samsara Panama and Shamua, but not me. Oh, yeah, that's someone Namocracy, but of a free TV, so other things are Namocracy. Amen. And Nadia, they catch him in a coupon sham. Amen. No Namocracy. Amen. Yamma and Nubia and Bonibia Shamo. I won't be damn custom. Amen. Amen. Mechama, Yamisha, be praised. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Hello. Hi, good morning. Good morning, welcome to Diane. Odo, Pacho, into you. Diane, we are kitchen Santa Solomon. Okay. Let's chepa that all prices from Quantimpondo. Oh. Let's chepa. Yamisha. Ofanso, Yamina Cassia. Amen. Laju Mudo pa, Faye Jumapa, Laju Mudo. No, I said the Black Sheriff issue, and I make a crack. Okay. Yes, Obi, a true Kohanqua in Chunko,
sɛ o manager na ɔyɛ adeɛ na sɛ wɔne ngye ho a anaa obi na ɔyɛ adeɛ na ne nye ho a sɛbi yɛbu nipa yɛmfiri nipa na sɛ aka kyerɛ sɛ o manager sɛ deɛ show no a yɛbɔ no mebɔ one show a wosi mu wɔ mu 30%. Nti mefrɛ sɛ 30% no ɔnte da ama me but sika na wonya no ɛboro da na wɔde ama me no so nti ɛne manager wodeɛ at least wodeɛ ɛnyɛ no 50-50. Okay. So ɛyɛ bɛboa because adidija no ɛne mu ana nam ntina ne sɛ black sheriff sɛ ɔwɔ talent ma ɔnto no bɔ ɛwɔ biribia mu nyame nka mo ho na mene nyame bɛadwuma mekyerɛ ma me akɔ fie a wɔnyina hunu. Okay, Mami Kefri, Ejos, Papa. I have 4 minutes to go. My last caller na no, I think the line tripped. So let's see if I have a message here. Then I can just drop it in. Nafi Yanko. Hi, good morning. Hello, good morning. Went me engineer, so I don't have any. Okay, and then I also say Miko. So into me and by there I have to go. Over Yanko, you have a phone in this Yanko. I have to hello. Oh, hello, good morning. Hi, good morning. Oh, but now line I can't tell you. How many years? And now you're off. Okay, and then me see. Yamenka also here. We love you. Yeah, over Yanko. Okay. Sir. Papa, you too, Papa. Oh, black ready on your case. Mommy, maybe be dear family call, now show her bonny family call. Your cob was a bat, now your cob be dear. That's my name, and I was moving out to phone more channel pay. Ready, echo. Oh, America. No more marking on TikTok. Sir, I'm quite boastive. So, yet, Chianipa, could be ODG. And no man now, no permission, you know, do. I know. Yes, Syria or more share your mom friend. Obia, yet, Chia, to Heavy Madrid star, of course, our French brother, the Bialba will say, bonjour. Grand family, Diane and Bishop, we also love you. Okay, you're first the PC, Emma Odi4, and I about Japekropa. I say, you better batch and 4 bar, no pay bank, I say, epilepsy bar, infections of bar, BBA bar, or what to Saguaya, Sabenechi, Udwit Summer Community 16, Bow City or Area 4 magazine, Abontinus Sunyane or and I feel just there by my state and a block factory. A bishop of Alumba, Edmund Tintin, my nation's uncle. One say for 1 month and Sasson Sema dancing was a bibia, one beshe and a Sasuko, Eddie Amau Amakuma Atoyim, many thanks to CJ Fashions. Kumasia me come for my outfit today. I love it. Welcome someone. The number is 0268505021. Thank you. Of course, I'm a director. Ochuno zo. I tell you, Brian, Obeka Krum. Oh, boy, Manyamin shout. You too. Was the only one? Bam. Executive producer for the show. Ora Samda, who's the CEO himself of the company. Queen AJ Hipsy is part of it, of course. Oma, and in India famous, and so Eboye Chidom. MCR eshe EPP bibia etumu ema sebieson sebenyaro yeba Micha Prophet 1 na mema ewo boase mame erade won shraw na omo apomodin no kwatenti ahodin wo no papa kodwedu hine I love you se mo asomimo papa ye kwa mame nka o se ebo nondua eya shiame ewo Kumasi 104.1 I'm for Kumasi power mid money embro but quickly mixture 0.5 one more take 0.5 and that's a 0.4 yeah move ako choba more Ted Johnson nyami unshamo last me go to jana ofa omojije me too very much 0.54 nyami unshamo yeah yapon bye I am the nation's uncle of our bishop.